أنت بجيبك درسين تقريبا سيمة تقوار ولا لا تياكا هذا شي فات لناو شاق كوي تقوار This waterfall is I think it's about 30-40 meters high. It's to come out on top of the mountains, and this place is called Zewa. It's very close to the Rania district. And it's a beautiful place in a very rocky mountain, but you have a very nice nature. It's a beautiful, and then you got a lot of clean fresh water, and it's a waterfall. راي بريستان لسر ام سروش جواني في خوشي وسروش تبعي جوانه وخدافي في خوشه وفرد مهربانه وكيار حسن كاسي وهي كي باقا الله مزيد وصل عليك تسمع دوزيو هاي دستان خوش به خوش سري خوش به ودست خوش ساز منو تاكا محمود لبرزاكاني بناري شاخي زيوة للرانين كاك محمود الله لوانيا 1000 متر برزایی بیا اما بس تونیش سرکوتین خوار رحمك برو خوار وراني كنا نتعلم غل بينو يا غل نبينو بلام جرينيا This place is called Zewa. It's close to the district of Rania. And this is a little waterfall. It's a beautiful place to be here. It's surrounded by the spring water and waterfall. Great place to be here.